di tempatnya Syekh Hashim Wakaf Al-Barmawi sama Syekh Saudi, halas Saudi. Walakin az-zawjah sore ini Saudi giliran kelompok 11. Ini Ustaz Jamal. Itu Pak. Jadi kemudian nanti aja Pak, nanti aja ya. Nanti sebelum sekarang begini, biar Syekh dulu berbicara, kemudian diterjemah oleh Syekh Ustaz Haji Rasamjani. Habib. Petugas kloter mohon ke depan. Sekarang semuanya PHD, ketua kloter mohon ke depan semuanya. Bangku sudah kami siapkan. Bapak tolong sedikit Pak. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Syekh memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, kepada sahabat dan keluarga beliau sekalian, dan Syekh mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن من وقف حبيب ووجع الآشي رحمه الله. أنا اسمي عبد اللطيف محمد بعطو، ناظر الوقف. معي في النظارة الدكتور عبد الرحمن راشد وهو من آتشي، يبلغكم تحياته ويعتذر عن الحضور لانشغالي في جدة. Syekh berkata, beliau bersama timnya, bersama panitia wakaf adalah yang mengelola wakaf ini. Beliau adalah nazirnya bernama Syekh Abdul Latif Muhammad Baltu, dan ada satu orang lagi Syekh Abdul Rahman Al-Ashi, keturunan Aceh, tapi beliau tidak hadir di sini, sedang sibuk, dan beliau mengirimkan salam kepada kita semuanya. معنا في إدارة الوقف الدكتور جمال الدين عفان والأستاذ محمد التوابتي والأستاذ هاشم في إدارة هذا الوقف المبارك. Dan bersama Syekh di kantor ini, pembantu beliau ada Tengku Jamal, Jamaluddin, Dr. Jamaluddin, dan juga Dr. Wanyan. Kemudian ada Muhammad Said yang dari sebelah sana, dan juga ada kawan satu lagi yang membantu di kantor ini. من محافظة آتشي شرفنا السنة بوجود الدكتور عمر والأستاذ عمر الرفسنجاني آتشي مو الرفسنجاني إيران سوريا Dunia. الأختين قوبت ومرحمة من محافظة آتشي. Dan bersama beliau ada utusan pemerintah Aceh, ada utusan gubernur, ada Abi Anwar Usman, dan ada saya Umar Rasanjani, tapi orang Aceh bukan orang Irak katanya. Dibantu oleh dua orang ibu-ibu, ada Ibu Almarhamah, Dr. Almarhamah, dan juga ada Ibu Bintunita Sangga. هذا الوقت أنشئ قبل حوالي 180 سنة عندما جاء حبيب وجع العاشي إلى مكة وأوقف هذا الوقت لحجاج آتشي. Wakaf ini bermula sebelum 180 tahun kemarin. Datang ke Mekah seorang Habib namanya Habib Buga Aceh, dan beliau mewakafkan hartanya untuk kita, untuk para jamaah haji yang datang ke Aceh, yang datang ke Mekah. وشرط في وقفه إسكان الحجاج القادمين من آتشي. Disyaratkan dalam wakaf itu, penggunaan wakaf itu adalah untuk para jamaah haji yang datang dari Aceh tinggal di tempat wakaf. الوقف ليس لديه أبنية لإسكانكم، ولكن رأينا أن نساعد في الإسكان بصرف 1500 ريال اليوم لكل حاج إن شاء الله. Tetapi sekarang para jamaah haji tidak ada tempat, tidak diberikan tempat untuk tinggal. Oleh karena itu pihak wakaf berinisiatif untuk membayar, mengkompensasi tempat tinggal itu dengan memberikan uang sejumlah 1.500 rial ataupun dalam uang kita 6 juta rupiah. الوقف يهديكم هذه الكتيبات هذا وكلها مترجمة باللغة الإندونيسية. هذا كتاب في تفسير ربع العشر من القرآن الكريم. Di samping itu Syekh juga memberikan hadiah kepada kita, ada beberapa kitab. Yang kitab ini adalah kitab tafsir 10 surah akhir daripada Al-Quran berbahasa Indonesia dan bisa kita baca. هذه 100 سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأوه واحفظوه واعملوا به. Dan dalam buku ini ada 100 sunnah Rasulullah SAW, baca, hafal, dan amallah dan sunnah-sunnah Nabi. هذا في العقيدة، بالإيمان بالله عز وجل، في أركان الإيمان. إذا صحت العقيدة صح العمل، وإذا فسدت العقيدة
فسد العمل. Buku ini berbicara tentang tauhid, tentang akidah. Maka bagi kita yang sah akidah baru sah iman kita. Oleh karena itu tergantung amalan kita kepada akidah yang kita pegangi, baca dan amalkan. هذا كتيب خاص بالنساء. Dan ini buku ini khusus untuk para ibu-ibu, orang perempuan. هذا في أحكام الطهارة، في الوضوء، في الغسل، وفي أحكام الصلاة. Dan ini buku ini tentang hukum-hukum taharah, tentang wudu, tentang sholat, tentang bersuci, dan tentang ibadah-ibadah. هذا في أحكام الفقه. Dan ini berbicara tentang hukum fikih. هذا كتاب حصن المسلم من الكتب المهمة في الأذكار. Dan ini buku kecil ini namanya Hisnul Muslim. Dalamnya kandungannya adalah zikir-zikir. Semua zikir ada dalam buku ini. هذا كله غذاء الروح. Dan semuanya itu غذاء الروح. Dan semuanya itu adalah buku yang diberikan ini makanan jasmani kita, makanan roh kita, makanan rohani kita diberikan kepada kita ini. Dan وهذا غذاء للبطن. Ini adalah makanan untuk jasad. Nah, Jokowi, فماذا تريدون غذاء البطن ولا غذاء الروح؟ boleh pilih, boleh ambil mana? Nah, mau yang rohani ataupun yang jasmani silakan. Dua-duanya. Nah, Kullu. Isnai. Yurid kullu. Kilahuma. هذه مظلة ليست من الوقت، إنما أتى بها أحد الأخوان وإن شاء الله تستخدموها في المشاعر تقيكم من حر الشمس. Jazakumullah khairan. Dan ini adalah payung. Payung ini sebenarnya bukan dari wakaf, tapi ada orang yang memberikannya. Tidak lain adalah beliau sendiri memberikan. Jazakumullah. Supaya kita bisa berlindung di bawah terik matahari sekarang yang sampai 50 derajat. نهنئكم بوجودكم في مكة المكرمة. Syekh mengucapkan tahniah selamat kepada kita atas hadirnya kita di Mekah Al-Mukarramah. مكة أرض القداسات. Mekah ini adalah bumi yang sangat suci. مكة هي موطئ قدم الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم. Mekah ini satu tempat yang semua para nabi datang ke sini, Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مكة أرض أحبها الله وأحبها رسوله صلى الله عليه وسلم وأحبها المؤمنون من بعده. Dan Mekah ini tempat ataupun tanah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah dan juga dicintai oleh para mukmin semuanya. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج مهاجرا إلى مكة إلى المدينة المنورة نظر نظرته الأخيرة إلى مكة المكرمة وقال والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك خرجوني لما خرجت. Ketika Rasul SAW mau hijrah ke Madinah, ketika di perbatasan beliau menoleh ke belakang dan melihat ke kota Mekah dan beliau berkata, demi Allah, ini bumi yang sangat dicintai Allah, bumi yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan para nabi-nabi dan orang-orang mukmin yang lain. Kalau seandainya ini bukan perintah Allah, maka aku tidak akan meninggalkan Mekah. لذلك زادت أجور الأعمال في مكة عن غيرها من الأراضي. Oleh karena itu amalan yang ada di Mekah ini pahalanya sangat banyak, berbeda dengan amalan di tempat-tempat yang lain. نحن الآن صلينا صلاة العصر بحمد الله عز وجل. Kita baru saja melakukan salat asar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. الله عز وجل كتب لنا بها أجر 100,000 صلاة. Dan Allah telah menuliskan kepada kita pahala daripada salat tersebut dengan pahala 100 daripada itu. لو صليت هذا الفرض العصر في هذا الشيء فلك بها أجر 10 صلوات فقط. Kalau kita salat di Aceh misalnya di tempat lain, Allah hanya memberikan pahala 10 kepada kita. أنت تدري أنك تحتاج إلى 83 سنة حتى تصلي 100,000 صلاة. Apakah kita tahu pahala daripada 100 pahala itu daripada mengerjakan satu waktu salat di sini, kita perlu kepada 85 tahun waktu untuk melakukannya. لذلك أكثر من صلاة النوافل. Oleh karena itu perbanyakkanlah salat, apakah salat wajib ataupun salat sunat. صلاة الضحى لما تصليها في مكة المكرمة لك بها 100,000 صلاة. Salat duha misalnya, kalau kita salat duha di Mekah Mukarramah ini pahalanya 100.000 pahala. كذلك صلاة الوتر وصلاة الليل أكثر منها حتى تكثر من الأجور والحسنات. Begitu juga salat witir, salat malam, maka perbanyakkanlah salat sunat karena banyak pahala diberikan oleh Allah kepada kita. الجنة تحتاج إلى حسنات. Dan surga itu perlu kepada kebajikan-kebajikan. من مواقف القيامة أن هناك رجل يحتاج إلى حسنة واحدة حتى يدخل الجنة. Nanti di hari kiamat itu seseorang perlu kepada satu aja amalan kebaikan supaya bisa dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. يأتي إلى ولده يقول يا بني يا ولدي قد
كبرتك وربيتك أحتاج حسنة منك حتى أدخل الجنة. Datang seorang laki-laki dan dia berkata, kasih nampak kepadaku